Mwana bau gote nguge nyingi kuonekaga gwetana mbere obisine cia county nene akari iyo ya Kinyamweri gaje ukenda gukenera antu au hariti nguge ba county bationekete obisine ukiri bukioneka Maureen Kinya nombera kwithirwa akiri ungo obisine ugataririe nkuruke. Ntuko ya Narua ya tariki 14 mweri jwe thato mwaka jo 2025 ikaririkanwa bonene na gutonya maukune ja Amero tantuko iria baingi bonekete gukenera gwitwa gitene gwa Kawira Mwangaza nenthiurukanetie na obisi cha county aria uraringa bana Kawira araitaira ngugi gukioneka ukiri bonene na ukaria gwikwa kenda kurigeria athukangia batigatonyeku Kinya kethira igeria rietu ria gutonya obisi ne rionekanete kurema ikuonanite there nataka Kinya gote ariti nguge bagukari nguge ne Narua tongake akaria. Watu wanaweza kukuja, tunapewa barua, we are being given a letter, tunaambiwa kwamba there is something 1 2 3 4. It's true. Sio kwa ubaya. We know your job, we are also security. Yes, so na sisi pia lazima tuchunge. Nenkuburi yake kuonekaga gutunga metho jetu. No buonekete kirentagaro ya barabara aria niyo mutumantu ithinkia aria kuthamithwa. Itebitheri na gukirikita roje mutongine ende ruterero rutegukari na mantu jama inge kinyanini ende ome ya obisi nene cha county nendo embo gukatikwa ari na nthaka bakioneka kurega gutigirwa nyuma kuonania gikeno kiao ati ngabana te mama Muteteri Kioto kia Mwingi Celesio Duranira akioneka Kinya gutongeria maromba ni Meru kuonokwa yetore thena re mutana na re mukembu Murungu baba tukweja mbere yaku theinyanya cia Narua tucokaeria nkatho ni untugore Murungu wa the King of Kings, the Lord of Lords. Mwathani ugutonekanira mwenda Kirinya nawe aria jara jonde za gukari nkorone yawe Mheshimiwa nya tutirona kanya ga Osmairo Meru County thaino arega Osmairo ure waikete rwariro kweberia Kawira gitene ni wezipora Kinya we akioneka kugwirwa gukunene na kuga Meru nande nionete uchiathi ibo bwega akariba Meru twejete aya ntuko ya Narua tugwiretwe no ntuko ya Narua ni ntuko ya kugwato chiathi ndene Meru batu a Meru itothene tamono miaka 2.5 na twathina agichokeria nkatho mugambithania Bahati Mwamuye na Kinya kuga ageta na mbere gutwika mubarothi wa rwangirwa ugambithania Arua tuchokeria Justice Bahati Mwamuye nkatho ni ntobago twita kombone ndenda kwira Justice Bahati Mwamuye that woni ngore ando mbere kuma na Arua ndenda kwa ambassador wa judiciary nonto ibatonyithiretie bobwega na kuga nande Meru egwitwo kombone Arua tokothiria thene makobe ndene Meru tokothiria thene merengeti ndene Meru tokothiria thene yorongo ndene Meru tokothiria thene yokora ndene Meru na Meru must rise again. Meru no mwanke karungama no mwanka tugia no tongeria boma no mwanka tukara no tongeria bo maendeleo tutongeria bo sinema utongeria bo drama akira Kawira Mwangaza nande ete na aria kwitherwa kwina mitetho iya gukenia Narua turenda kwira Kawira Mwangaza ete Kenya National Theatre ino drama na skits thithagua County Kanete Museum. Thank you very much. County itakwenda drama, itakwenda cinema, itakwenda ambi, itakwenda maendeleo. Maureen Kinya, Weru TV.